Na ndakwira date a lady with money. Yes. Na nikio wona andu acio by the way ona mati approach kaga. Asa. Ona nikigwa makiuga ati mundu ndoi niki gituma arume mamwitigire. Ndukirore bypass wone andu aringi meko. Ale wona gana tuthuri. Ameta mikora. Ndira meta mikora ni ndaiga atiriri. Mo kaige moga gwika atia. Gito ukumunya munya. Ndio munya. Wewe ndorole mundu roga na nduthi. Na we afterthought. Yes. You are just an afterthought. Ate mundu aikara thi. Ndegukubangite handu. Asa. No gwikorekora area bypass ikaraga rungai. Yes. Gwika bypass eco karika he mundu wacemanite nake akimusave bypass. Yes. Kwa agusevete bypass. Athiuruka ahura thimu akuria wiku. Kama mimi niko kwa hao. Nimejipata tu niko bypass leo, kuna mahali kwa nimekuja mkutano area hizi. Nilikuwa nauliza kama unaweza maybe ukuje ukunywe kamoja na tukule kanyama. Hebu kwanza nipigie mtu wangu wa Duthi nisikie ako wapi. Safi nimetabuni akamemeka kama mwingine geto man Simon. Nina ni geto kata toke homo. Mwisho wewe utakuja tu kutulia kwangu. Yes. Wala mwera. Must be a very weak man. No, healthy. Very weak. Uzukuke then you come. Okay, horere. Must be very healthy. Ati wewe unaweza stahimili hiyo. Lazima uko na nguvu zingine. I don't know. Na di kana nwamenya hindo igire itatwaranaga. There are two things by the way tari cia korosi hamwe. Igire na indo icio ititwaranaga na kungithia atia. Kindu gitagwo time and money. Yes. Indo icio ciere by the way. When you have time, have money. Yes. When you have money, yes. No time. Yes. Na mundu ni agiwo kwiroraga. Ukeroraga by the way. It means agikoro kata no kuhuragire gakuria hari uri ukanjira wi hana na no uke. Outright it means yes. You are just a bastard, very poor bastard. Ona kadole na mufango. Atiriri no karora. Yes. Andu aria mekanya mu mationekaga. Asa. Ndika no yugu. Andu aria metoiro no rore ona rata kwere magire mbia magigukira. Mathire ku. Ndumanyaga ko ndumonaga. Arafu ndumonaga na tekane ko tania mohitanirie. Mutiahitanirie. Ona ngimuhurira thimu ni mukorekana ko nake ni kugwita. Na ni mani ari coka ringi akuhurira. Ne ukuhurira na akuria te ukugaga atia. Igake murai ndima nau ni kuona ndona tukiranira murakora na ndio kundi na uru. No to hango. No kuhanga. That is it. Ona message ni gathira. Yes. Enyo muri mwena time. Enyo muri mwena time. Muri aginya muguka mwe hamwe. We hado njirari ore njoke kare ke itarage takero ndena gundere takero ndireka ndo njirari ore njoke ona ndubatara kumenya kana ndubataraga gutindo gitweria mundu asa nigetho menye mundu kana na bia kana ndari asa you don't. Yes. Just check on his availability. That's simple mathematics. Yes. Availability yake watu ikate mundu ungemuita he's there. Yes. Readily available. That is your. How? Kana ngakura henda ikathate. God akihariria. Ndio kadwara hana. Saturday no. Sawa. Tiete ona nekora na sendi yako kana neke ndore oria. Yes. Even when you are dating a poor girl. Yes. They are very readily available. Yes. Date one with money. Yes. Ukamura gwicigene tungiakinya na nyukie. He handu guthiaga hamuthi guthiaga kuonana ku agure na murigo wake oroka roki yakorwo yes kamuria ne ndaumira wira igorigete can we have a coffee, a cup of coffee? No akwira no in fact let me tell you today ikorogwo muthenya wakwa, it's my off day na shidanga in house. Yes. Kamure, you are becoming too busy for me. Akakwira no, I'll create time for you. Yes. Embe kore nwegi. Yokaga na nduthi. Ina nenda ciothe. Ameta mekora. Na nenda ciothe. Anytime. Weko de nyumba leki ora kagutire. Leke njoke. Okay, no kota guka. Okay, leke njoke. Atwache nimpige jamaa wangu wa nduthi.
Ao gakirita gikovia kiandikitwo Boruti. Yes. When let me tell you, ndakora indo icio cieri itire cia korwo kirathi kimwe. Atwanu yes. Kana twist. Besa na mahinda. Itire cia korwo in the same class. No, they don't study together. Yes. They don't. They are apart. Yes. And apart. Very. Ugitwika ati we mundu kora, and I'm telling you this. No role ginya or even in your circles. Ona circles ici andu ari angi. Ukonaga mundu ati mundu ucio ndari hingwa atonekaga. Mundu koragwo ati kata no muri atiri no mwire atiriri. Saturday ndi handu njitetwo thoni ngathie. Ukaigwa kuria ati ka tugathie. Ona ndoe no ndarabona kumenya no wao. Aca ucio ndakahiu magoro moranitho. Atiri rata we au. Besa, let me tell you. You know, andu acio wonaga mena biari. They are trying to make more money. Yes. Wanyita. And the reason why you won't find them, they are not readily available. Yes. And the time maundu mamo kana mufango. Tarutu andu ingi muno onani ndatiganire nao. They went ahead. Yes. Na mundu ucio na muhuria ne ukorani ndirio kuo, by the way no kego mundu aikora ati ona ndirari kuo. Nya ngoretwo danger for some time. Yes. Ndirari kuo. Yes. No riu ithuĩ tutari kanyamu tutinda guku tukinegena ni Ruto. Kagora ndera guthica maro kanjura ona utakirona ndireka tuti. Muthuri agatutwara ndeka geithie Mani Muna. Oya guthie kugeithia Mani Muna tondu you are just lazy. No, not lazy but you're not busy. Yes. You're not busy. Available. Yes. Andu acio ndakwira. Mena kanyamu. They don't have time. Yes. Na andu acio makomaga nginya thaa 5 cia utuku. Thaa 5 cia utuku. Acoka gokira tene muno. Na gokira tene. Tene. Mundu tari kindu. Taigu akoragwo na ureke ngwire. No akome nginya thaa 3 kana 4. Na ndure mbia ati na ndwe heaga mandi ati ni muthenya waku ete wa off. Na kirora kira tuma we off ni tondu atu akonyo weekend. Atiriri. Acha tumoke. Tondu atu akonyo weekend. Ni onaki. Tondu watu alija mundu thoni. Mugithie evening ukirara kuria mwathie ta evening. Na Friday ri. Na Friday no aiguite anga we na ki. Mugikururania anga nau. Mugithie gwake. Mugithie. Saturday naguo ni kwari thoni ningi utoe ni wa wega. Ndwamenyire tondu mundu ucio timucemanitie nake rimwe. Yes. Ora ni wa kumuririkania wa muririkanagia kuria mwacemanirie. Thoni kwao. Kahariro. Kana kuria gwitagwo kiria. Kora gwetagwo kihuyo kuria kwa Nyunyiri nikuo urahurirwo ni heho kou. Yes. Uthoni utoi wega biu mwene uthoni mutio aina we mwene uthoni mutio aina ati murata wake niwe murata waku na ni mukururanirie na mundu mwe gutiagirwo gutuka wakururania you are not busy. Indo icio cieri gutire hingo igatonya thiini wa kirathi kimwe. Yes. Nowhere. Na ndakwira date a lady with money. Yes. Na nikio wonaga andu acio by the way ona mati approach kaga. Aca. Ona nikigwa makiuga ati mundu ndoi niki gituma arume mamwitigire. Ndukirore bypass wone andu aringi meko. Ale wonaga na tuthuri. Ameta mikora. Ndira meta mikora ni ndaiga atiriri. Mo kaige moga gwika atia. Gito gukumunya munya. Debadio ya munya. Where do le mundu roga na nduthi. Na we afterthought. Yes. You are just an afterthought. Ate mundu aikara thi. Ndegukubangite handu. Aca. No gwikorekora area bypass gikaraga rungai. Yes. Gwika bypass eco karika he mundu wacemanite nake akimusave bypass. Yes. Kwa ako seveta bypass. Athiruka ahura thimu akuria wego. Kama mimi niko kwa hao. Nimejipata tu niko bypass leo, kuna mahali kwa nimekuja mkutano area hizi. Nilikuwa nauliza kama unaweza maybe ukuje ukunywe kamoja na tukule kanyama. Hebu kwanza nipigie mtu wangu wa Duthi nisikie ako wapi.
Waka jamu. Wacha nipigie mtu wangu wa Duthi. Yako wapi? Yes, akasoka lweno kusoka ko ahorera mundu waka wa Duthi immediately akakuhorera. Akakwira tumenembe uko wapi? Hiyo club ni gani? Hiyo club ni gani? Hapo hivyo kwa roundabout? Yes. Oh, hiyo iko hapo? Hapa backyard hapa mahali tunakanga hapo kwa madizi. Hiyo ni jina ili change. Ni jina ili change. Wewe unaita kwa jina ya kisasa. Yes. Ilikuwa inaitwa Magomano. Ni jina imechange. Naijua backyard. Kama ni hapo acha ni kama. Dale olaki. Orera modo busy. Modo ina idosi yake omwe atende akora bypass. Dari kala ne tosa manete na yoke jira ikaraga area ya Meble. Akweraga ni I'm at Milimani. Niko Milimani. Milimani na Meble. Mimi niko afikiria labda unaweza kuwa area. No, we had a girls meeting. And ndio tumemaliza sasa meetings. We are enjoying now. Sasa na kutoka Milimani kufika hapa sina haraka, naweza kugojea. Why see we plan for another day. Uweze kuja haki. In fact, I'm not even coming to those sides. I'm spending at Ivy's. Ivy ni rafiki yangu. Mimi nilikuwa naona ni kama we work together. Nilikuwa nafikiria labda sasa ukikuja home naweza niambia ningekungoja, unajua. You had some good time last kama ungenipanga like 2 days before. Like 2 days before. Okay, basi wacha ni sawa tu, basi tutapanga next time. Sawa. I'll make sure that I call you. I'll make sure that I'll call you. Next time ukipigia, I've been busy. Sikuweza kukupigia, sijapata time ya kukukall. Nimeona simu yako tu hivi nikakukumbuka. Orera mukora. Ajuri ni tupa. Orera muito. Ati umefanywa nini ukanicall? Ama uko bypass. Uko bypass wapi? Ati wewe. Uko bypass wapi? Ola simu yako kama ya bypass. Todo ikaraga Gikuyu. All the time. You have it. All the time. Yes. No getwaro ucire ni ukuoneka. Yes. Todo rukoragwo naki? Na bia. Na kanyamu. Kindu. Ndore kariboti. Poloi. I call you available. Readily available. Whether you are a man, yes, or a woman, yes, it means that money is not in your possession. Mola neto kidogo. Na ni ukoya ngiro. Yes. Ukoya ngiro. No karora nginya na ando ciguo igwa ndakwira. Matithia kanitha icia kuma thaa 8. Asa. Ni akaroka aigua thia first service. Mathia first service. Ya getho English service. Ni wathiaga. Nigetha by the kinya thaa 4 marikaririe na mutungatiri tene. Utari bia uthiaga ya kumira 11. Odia kumere mwa. Mama thaa 8 kwena Crusade Street. Kwena indo ingi. Ara wathia. Na mo ore soka thaa 1 na kanitha thire. Yes. Ni tonga ire ko kana mundu ri kwena bia wika oguo. Utire. You never find. Utire. You never find. They are always busy. And they don't find time. Matikona time. Yes. Na aria magikaranagia nao no wewe ndakwira ndungeta kudate mundu ucio oro uguo by the way. Asa. Ndungehota. Nio macoko kaigo mundu mbere kuga ati ucio ni independent woman. Yes. Nyara play hard to get. Tiko play hard to get. Asha. Is only that. We na time yothe nake ndari. You have all the time. Mahinda makara huthira gwetha mbia. Yes. We nawe urenda kumwita mukamwikara thi ati umugurire joy. Ati umugurire joy. Akarigwo we. Mtu aina gani wewe? Kotari gitio kia mbia. You no respect for money. Ndiramuta ati tondu no amenya we ria ikaraga. Ukamuhurira thimu. Okia guikaria akugurire joy. You have all the time. Yes. Na kedari. Na ni akuinuka by the way akwire I'm so tired. Yes. Yes. I'm extremely tired.
Na ndio leo ati muonane. So leo siwezi toka, nikitoka hapa niko job, nikitoka job naenda home. I just want to relax. I just want to relax. Todo that day busy. Ati day busy. Agetha kahio. Biaretha. Karo kaigua kiuga ati ngari ina rogobuku ati anga yaritwa ngari yao. Aca. Kona ngari ciina rogobuku cia maritwa mao. Na kwira ati hena container. Ene ati ndakihingura container. Emurigo rokire. Wanjuire. Niguo ati ndake agika ati dispatch. Ati ndake dispatch. Ndio we nawe ri. Wendirie mugunda wene. Nĩ ngiri 40 irio rĩrĩ nĩcio ũramwĩtĩra cia brokerage wendirie mũgũnda ũtaima waku arĩa vote na munanire mũrĩana gakomi nĩko karakũgia 60 vote ĩyo nĩ ĩrakũgia mũrĩire wanu 60 yes vote nĩcio ireka atĩa irakũgia tĩ nĩcio ũramwĩtĩra akarigwo sasa huyu what's wrong with him? Yes. What's wrong with him? In fact, there is another secret that I can tell you. Muthe agikorwe na bia. Na wame na bia. Once there is something that is sacrificed there. Yes. No ginya ma sacrifice LOV. No ujo na go kagata ni separate ka. We orona no batali bio la bako wedo we. Somebody amanyitanite moko ginya bara. Because they have a lot of time together. Men a lot of time together. LOV. Yes. It has to be sacrificed. No, it's sacrificed, but it is complemented. Yes. Yes. Tondũ ũcio nĩ ũiguaga atĩ nĩ marauma gũkũ magathiĩ Seychelles. Holiday. Atĩ mathiĩ wiki igĩrĩ kana mweri mũgima. Compensate. Yes. Ihinda rĩrĩ matakoretwo me hamwe. We mũtindaga kanope mwaima kanope mũgathiĩ kĩnyũmba. Mũtindaga mũkagu. Na mũrajua Gilbert Musinga. Kũndũ kũraihu ngiuma ndũngiuma area ĩyo. Eze ndugu eze ndongo rĩmwe rĩu rĩtagwo gĩtuamba kĩa mahĩndĩ momũ na nĩho Ngai akĩrire mũrũ wa mũndũ akĩmwĩra rathĩra mahĩndĩ maya ũnjĩre kana no magĩcoke muoyo na agakĩmwĩra we Ngai we nowe wĩna ũhoti na ũmenyo wa kana no meke atĩa no magĩcoke muoyo. Oh yes, asante sana, ni ngoma poa sana. Ngoro genagia muno. Rwetagwo Gĩtuamba. Thank you. Ano ina ke Saitani by the way. Maundu maingĩ muno na njĩra ciake fani. Taru Saitani no korwo hiya na mũbango wa kũbangĩire wa weekend no ndũĩ. O Saitani. Ni. Na no akwĩra mũbango tu akũbangĩire. And you don't know. Yes. Tondũ kaingĩ na kaingĩ mũndũ akĩhikania nĩ akĩyohaga ina we. Nĩ ũgĩaga na thigari ingĩ ũtararĩ nacio tene andũ a gũgũceka kĩndũ kĩa mũthemba rĩu ta ũcio na inakuanga funny sana tondũ tarĩu he mũndũ wĩrĩgĩte kũnjĩra atĩrĩrĩ something interesting happened with him. Yes, very interesting, something interesting happened. Mũthenya ũmwe wa mĩthenya ĩrĩa ĩtagwo ya Friday rĩ agĩthiĩ agĩikara thĩ na athuri na maikambĩrĩria gũgĩteretanga na maikambĩrĩria kũhĩnda kamwe twĩrĩ kĩũndũ kĩa mũthemba ũcio na agĩcoka akĩririkana akĩhũrĩrwo thimũ kuma mũciĩ
akirwo na gutire nyama ndwe kumicia wira gwo mutumia wa muhurira akimwira na gutire ki gutire nyama ndwe gwe kundu kuriagwo na kiria na itagwo roster kana itagwo timetable gwe kundu kuriagwo na timetable muthuri ni koekaine Monday ni kina, Tuesday ni kina, Thursday ni kina. Na andu acio arathime ni matanganaga muno akirwo atiriri gutire ki nyama koguo oke na ki oke na nyama agiuka bas riu na tondu wigatagati-ini ka nduri what you do ni kumeherera ugathie haria he mundu wa buciri ukamwira atia thimira nyama na tondu uri inuka thaa cigana ri ugakimwira we ngiuma wiki atia unjikirie ngari-ini unengere nwanyita unipatie ngiuma nigetha wona agitina ngio atigane athimwo ri ona wandu wa buciri ni kuri angi nao makoo mebani especially buciri ciwona uku irabu-ini ni kuri andu angi makoo matari hoke kuona hanini ni ukumwira guthimire kilo 3 athime 2.4 na akorwo ario sawa nithi ndukuona tondu wake inuka ndukiri na ratiri ya guthima utagire na ratiri ya guthima riu agigitigirira ne uma ni athie he mundu wa buciri na amwira ikoguo undinangirie nyama kilo 3 na ucoke kilo 1 ri means nwanyita o means koguo ithio ikiruka muthemba ucio ithio very good noguo mundu wake wa buciri ekire akimutinangiri agicoka akimwira tondu ndiramenya ota gucererwo ri ni kuma ri akimeiga freezer-ini nwanyita iko freezer-ini nigetha akiuma mundu eke oe murigo wake ke atia ainukie kero mathaire ma kindu ta thaa 5 uguo ri niguo gukira eke atia ainuke na akigera he mundu uria wa buciri agikiriha nyama agicoka akinyita nyama na guoko nigetha eke atia ainuke akinya ngari-ini yake ngari yake ri tiire ya kuhingura na remote ni ya kuhingura na ki na savi nona na tondu ni akinyuite twiri tutatu ri akioya nyama akigirira ha iguru kiria-ini ha iguru wa ngari akigirira hau nigetha ahingure ahingura akingira ngari na akihinga murango akihingura ngari na akigatia akihinga murango akiingira nyama iguru murigo na ni ngari personal of course let's go home kaya mbeke gethie kilomita cigana yau ai ikogotha kono guo irakinyururuka uguo ikagwathi kegethie kilomita cigana rekethie ona mita igana gukinya no hinya no yume kwa kerwe thie gwa kairu aca gekia ka roundabout kare ari egikorwo ithi aithe ndiri thi no it is mind nyama ni oire nariha bas akaenda na akafika nyumbani anyita agikinya mucii mathaa macio ri mutumia no agakiri toro agikiona mundu oka warungie agikimuria iha nyama na agikua ngai rwanyita agicoka ngari-ini akaona nyama akiretha nyama akiaga akiona ihi ni njoire nyama na ndathie nayo ngari-ini akihurira mundu wa buciri akimuria atiriri nyama ni uneire akirwo nyama ni njikire atia ni nguneire na wariha bas agigiciria riu nyama no nginya haria igiriire ri ndaneka atia ndanaruta tondu ni ma ni amigirire iguru wa ngari ndanaruta agigicuthia ngari iguru igukira kana ikiri oho hatire kindu agikora hatire nyama kihura ngari mwaki ucoka ni agethe nyama olimo athie kumara gwetha nyama bara athie kugera agithie bara gwika atia gwetha nyama na nima nyama ĩyo ndigwĩciria nĩ yagwĩrĩire kũndũ kũraihu tondu amũrĩka atĩ na maitho rĩ ĩtagwo ndũ matawa kũrĩa mbere rĩ
Nuona gore ngui econaga miromo uguo irutete rurimi ruothe ruraihuja rugacoka thiini. Yes. Ithe no kuona? Nionire ngui ta ithatu. Igicona miromo uguo. Ikiuru kia muthemba ucio. Cie bara. Igicoka ciona matawa ri. Ikiika atia? Ikiura. Na ndeciria undu tondu ndu yakire okagwa gake. Akiwacoka akinya haria kirabu-ini akiona aca. Ona ndietinda riu ngika atia? Ngetha ringi. Ikenyinuke. Hire, ukiinuka niki? Thithio coke uthime nyamengi. Agire mundu mugi. Agitonya okuo. Akiwathima ki? Nyamengi. Nawe agikimicwo. Riu agikua agikia ngari thiini. Anyita? Yes. Agikua na agikia ki? Ngari thiini. Na ni arihite nyama eno na ki? Na thimo. Mwanyita? Yes. Alikuwa amelipa kwa simu. Na riu ni acoka o ringi ni ariha na ni nguonetie mutumia na akamwira ni ngirihire ki? Ngurihire nginya nyama. Mwanyita? Riu akawacoka na mucii. No haria ngui icio ikurugamite ri. Riu akiona maratathi. Maria mekuhete ki? Nyama. Akimenya muthenya ucio ni aguna ki? Ngui. Ni aguna ngui icio. Akiwacoka nginya mucii. Riu akiwacoka nginya mucii ri. Na agikira mutumia nyama ni riku? Ni weno ha. Na mutumia akimuna ni sawa. Atikire na thina. Yes. Aikara hau. Riu no tene ni thaa 5 riu na nuthu. Akiurio kana ni ekuria akiuga ndekuria. Riu ri nake Saitani akoragwo yo. O hindi yo thimu ikirira. Yes. There was a girl who was asking where he is. Yes. At that time. So he went home early because he had meat. There was a girl who was asking where the man is. Yes. So that is I'm going home early because he was told to go home with meat. No, there is. So the girl knew that. No, the reason was he wanted to go home. Yes. Yeah. But you see how the devil operates. Yes. And now the woman connected the first meat. Yes, with the girl. Don't gui. Don't let the gui ando. Ata kupa masya makni mona ile nyama soka ukakutida. Ni mona ile nyama osoka utida kuku kujira te nyama drama ya kuria dhire. The lady connected the roast meat. Yes. With the collar. Yes. So, and the man concluded. Yes. It is what it is. Yeah. Kakirema to abatareu. Atakiri udugi. Kiricho kirema. Wachoka ririkana nyamere irwo ni ngui. Na nwazio na angia wana maratathi. Irwo ni ngui. Ani ukomerete no konia nyirazi ala. Ate nyama ni ugukite nayo. Now she connects now the meat. Yes. Now with the collar. Yes. What do you do? Yes. Yeah. What do you do? Kwamberia kwiyerethera. No. He andu ngwiraga atiriri. He maundu riu tariu wamenya ati uguo ndakwira uguo niguo muthuri ucio ekite ri. Agirwo gwika atia riu? Nyamwe itekio rio kwenda gwika. Itekio rio kwenda gwika. Another thing now we have agreed. The second thing. We have agreed. Yes. Tondu ndakwira oma uria uri omari. Yes. Angikorwo biu ni nyameo njoire ndanengera mundu ri. Yes. Ndingehura ngari mwaki utuku kumia ngari kihingo-ini kana parking ndigetha njoke nginya kuria ngugurite nyama ngagure nyama ingi. Akamutumia agakwira ucio ni ireo ya mbere no wonie tari mwaka gutukira. Rerirwo ni ngui. Nginya mawathi wona nginya ri kuri. Oria nginya ora ngui. Yes. No gicoka aja bari na maratathi. Bara me ukueire nyama. Ile taikare nginya meat. Yes. Ngui. Cia bara. Na he mundu rakuria atiriri riu ri. Njoria atiriri. Even my question is niguo ndenda kuria. Ndio witagwa Alexander. Agore Alexander. Wacha nikuuliza tu swali moja. And I'm going to ask you,
as not as your wife, by the way, kwa sababu hiyo najua hiyo uliniweka bali. Mimi najua hunionagi kama bibi yako. I'm no longer your wife. But let me ask you, ego ikarete ati agikuwa nyameo au mire nayo atia ekumenyitete na guoko kuriko na handi bagi kunyitete na kuriko ndakwira agikorwo hari undu no korwo ona hindi ria mundu ahitagia ndunginjira ati no nyume haha hure ngari mwaki thie ngethe nyama na ngimenyaga ati nyama ni mundu nengerire nyama nie ndacoka ndakwira ndirikanire ati ndimigirire iguru wa ngari na nikio riria unjithire ngari ni ndamiaga ndorire ngari iguru tondu ho njigireire ni ati otangika aikorwo ni umaga ha ugathie na nyuki ukehie Alexander. Oh, you zip. Yes. You zip. Ogatika utidoke yera dara rengi. You zip. Oh, come on. Zip it. No. Yeah. Ale wewe katere ni to tikutira homania. Wewe siria ne kuote kire wewe sirie. Okay. Kwa ngoro yako ni ati ndokisejia. Okay, kwira ati si unaona umenyamaza. Wakati uko guilty ndio unanyamazaga. Na nimekusoma hivi. Hiyo nimekusoma, I know you. Wakati uko guilty ndio nyamaza. Alafu how comes anapiga wakati tu umefika kwa nyumba. Ulikuwa umemwambia apige. Ai, si hujamtrain? Hujamtrain? Wali kana manyamerirwo ningu. Wali kana kinya haria muma na athuri atheri. Wacoka uma wathie wekira nyama na wamera Kenya benyino kemi wa matigoro hau. Yes. And there are little guys and little men who walk out. Yes. After that confrontation, you confront me, I walk out. And you are left asking, wathie korewe? Ne kwenda thie. Kwenda. And now, ukaurira keru. Yes. Na umete. Sado yo na thuri amu mano haha tutigitwo orona mwangi no ri haha tuhurukite oro haha tutimite. Ajikiritheria nyama nuthu. Soma. Na guacamole. So Malona kaka subale ga ikondo. Malona kaka subale ga ikondo no kajukite. Wakijo kama ngopita kuinukia nyama. Ndio githiko berane gwa kana. Asa. Ega ngopita gutwara nyama. Lego acoka raundi ya gato. Acoka gwa kero raundi ya gato. Tondu ambere waku ndawero gutire nyama. Ya kero wacokera nyama. Ya kero wathie nyama urire wacokera wagura. Wakinya nyama ningi atuika ya mbere ugureire muhiki. Saitani akubanga. Urikiro uma. Yes. And you cannot deal with your wife. Yes. But you still dealing with the devil. Yes. Ukaba kudiru na saitani. Leo kakemera kanyumba kadiru now. Na saitani. Na saitani. And now you get home around some few minutes now to 5. Yes. And you find them asleep. Yes. And you go sleep. Yeah. Yes. After dancing, you even don't go to shower. Anukaga tikino wega.